ngibi ibibazo bikuru abasoda badutumye General Niyongabo yishuye ko mu nama yo muri ka Muzinda ikibazo cy'amafaranga ya Somalia. Abasirikare bavuga ko haciye igihe kinini bavuye kuri Somalia ariko amafaranga bakoreye akaba ataraboneka. Yego. Hari amabata yashika 10 yakoreye Somalia yemeza ko ataronse udufaranga twabo bavuze udufaranga. Abo muri 6e batayo Tafok bo bemeza ko bamaze imyaka 2 bavuye Somalia ariko amafaranga yabo akaba ataraboneka. Bamwe mu basoda bavuga ko banabajije muri Atimis bababwira ko nta deni bafitiye ko amafaranga yarishwe. Yego. Kuri kino kibazo General Niyongabo soda mu rwego rw'ibisongerezi yasabye ko abasoda bakongererwa umushahara kubera baronka amasaha 24 yerekanye ingene bigura igihugu. General Niyongabo bo bitakira bari gutaka imishahara isanzwe bagataka imishahara yabagiye bimwe bitu mu Rwanda bavuga yuko bagiye Darfur aba bagiye nyine kurwanira mu kindi gihugu ari abagiye Somalia nibayahawe noneho numvishe mu byo wasomye ari bavuze yuko nabo nabagiye mu mezi ashize batigeze bayahabwa ari abavuyeho vuba nibageze bayahabwa ambato menshi cyane atiza baga amafaranga yabo. Yego. Ahubwo se kugeza ubu ngubu ikintu gikomeje kugenda giteza urujijo nuko ni ikibazo aya mafaranga ashobora kuba hari cyangwa se yarariwe ahubwo bari gushaka uburyo ki bayishyura bagishakisha amafaranga bagishakisha uburyo bwo kwishyura. Birashoboka cyane ko ashobora kuba yaroherejwe nk'uwa yakiriye nyine nka leta ifite ibibazo runaka cyangwa se nk'abayobozi bafite ibibazo by'amadeni bakata babikemura kugira ngo bazashake inyuma bayishyure. Nibyo nyine ushobora gusanga leta y'u Burundi yabijeje yuko nibafatamo 23 bakayikora no ngaha muri Uvira niyo bafate izabishyura amafaranga yabo. Bakaba bari kuvuga yuko bavuga bati reka turwane duhangane byibuze harimo n'ababandi bakunda igihugu ari kurwanira patriotism bavuga yuko igihugu cyabo badashaka yuko kigira ibibazo by'umutekano mukeya. Uvira kibuga cy'indege barwana no kujya kugifunga kugira ngo aya mabuye nsuri gato izi ntwaro zirekere kugira guteguza gutera 23 kuko bashobora kuba bafashe Uvira kibuga cy'indege kidafunzwe bakanohereza ibitero bya za drone bakanohereza Skoy. Ibyo si bishoboka se? Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turagarutse muri update zitandukanye ni Gasaro News n'inkuba update ndetse mu mushyigikire murebe munsi y'iki kiganiro link muhakande nawe mujye mumusura. Twagarutse rero ngiye guhera ku Burundi. Uburundi urabizi ko minsi yashize habayemo ikibazo gikomeye cyane aho abasirikare bari bagize ibibazo by'imishahara bavuga ku mbuga nkoranyambaga babwira umugabo witwa Pacifique ariko ngo biri kugenda bibonera inyisho ariko nubwo baciye mu nzira navuga baciye kure aho bivuga ngo inyisho za General Prime Niyongabo ku bibazo abasirikare bamaze iminsi bacisha ku rubuga rwa nini nahatswe cyose Fokodi. Yego. Ati ngo twabibahaye mu nkuru zitandukanye President Ndayishimiye atewe umutima uhagaze cyane nibibazo abasirikare bamaze iminsi bacisha kuri runo rubuga ubwo ni rubuga rwa Fokodi. Yego. Ni nayo mpamvu yategetse mushikiranganje bwo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere we n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo kugendera abasirikare mu gihugu cyose bakishura ku myidogo y'abasoda. Yego. Urumva bari mu ikambi ku itariki 30 mu ikambi ku Muzinda. General Prime Niyongabo yatangiye asaba abasirikare kudasubira gukurikira ibica kuri icyo gitangazamakuru. Yego. Ngo dufite intumbero yo gusambura igisoda. Ariko ibibazo byose twashize no ni Pacifique babivugaga ati twashyize ahabona yarabyishyuye ku cyose yarabisobanuye. Yego.
bimwe aranagerageza kubitorera umuti ibindi aba nk'uwikurayo ati biratangaje ko umuntu abanza gutuka aho ubutumwa bwaciye ariko akerekana ko ibyavuzwe harimo ibifite ishingiro ati abatwara Burundi ko byaba arimo ikibazo ubwo ngewe hari ibyo yavuze ngende kugenda ngorora ati abatwara Burundi no munsi niko babaye ati mureke tubafata uko ati gihambaye nuko bishika umunyagihugu akaronka inyishu niyo ntumbero yacu ngibi ibibazo bikuru abasoda badutumye General Niyongabo yishuye ko mu nama yo muri ka Muzinda ati ikibazo cy'imfungurwa z'abasirikare zibwa imfungurwa cyangwa se ibiribwa abasoda baradutumye gushira habona ko hari amafaranga yongerejwe yo kubafungurira neza ariko bakavuga ko aya mafaranga aherera mu mifuka y'abatwara amakambi amafaranga aratangwa ariko agaherera mu mifuka y'abatwara amakambi yego atabasoda bagasanga nta cyahindutse mu kugena uko bafungura yego uyu mugaba w'ingabo General Niyongabo aravuga ko buno butumwa yabubonye mbere acava ngaho atanze itegeko ku bakuru b'amakambi yagize ati urumva le commandant de bataillon ndabategetse gukurikirana rasiyo y'abasoda kibashikira shiraho komite y'abantu 5 bavuye mu makategori yose bajejwe kwakira no gusinyira ibije muri registre hanyuma abagira inspection bategerezwa kubanza kuraba registre ukingene ratio yagiye iza hama baje no mu bubiko barabe ivyashiseyo n'ubugene bihabwa abasoda iki ni igisubizo cya mbere yatanze ati intambwe ikomeye kuko abasirikare barimo abafisiye basu ofisiye n'abasoda batoya bazaba basangiye komite icunga mu ikambi ko ibigenewe abasoda byose bibashikira ikibazo cy'amafaranga ya Somalia abasirikare bavuga ko haciye igihe kinini bavuye kuri Somalia ariko amafaranga bakoreye akaba ataraboneka hari amabata yashika 10 yakoreye Somalia yemeza ko ataronse udufaranga twabo bavuze udufaranga abo muri 6e bataillon Tafok bo bemeza ko bamaze imyaka 2 bavuye Somalia ariko amafaranga yabo akaba ataraboneka bamwe mu basoda bavuga ko banabajije muri Atmis bababwira ko nta deni bafitiye ko amafaranga yarishwe kuri kino kibazo General Niyongabo yararahiye ararengwa ko ayo mafaranga atarigeze aza urumva yabwiye abasoda ko amafaranga yabo ya Somalia aca muri Bankobu ko na BRB urumva idashobora kuyakoraho abasoda bataronse ayabo ati BRB yarigeze gukenera ayo madolari nanje nari Makamba bandungikiye indege kugira nje gusinya ko abasoda baronka amafaranga yabo maze ikaca ibavunjira urumva yego nyene bayakora mu madolari bagera mu marundi yego ati gutyo ikabona kuronka ayo madolari wabyumvishe General Niyongabo yemereye abasoda ko amafaranga abonetse bazoca bayahabwa byihuse ikibazo gisa n'ikitishuwe nica amafaranga ava muri DRC kuko naho nyine abasirikare baheraniwe imishahara y'amezi ashika 7 ni nkuko kugeza ubu nta numwe uza amafaranga President Tshisekedi ariho umusoda wo mu Burundi ari kurwana muri Kongo urumva ati nibanga rya Ndayishimiye n'akarugwi bayagabura bakaraba ico basigira umusoda ayo mafaranga Tshisekedi aza mu mavarize nta banka camwe ngo bishoboke kuyakurikirana ku kibazo by'amafaranga haracariho ikibazo gikomeye cyane ni ibintu byinshi cyane ndabona kabisa ari ibintu byinshi cyane baganiriye n'aba basoda bavuze no ku kibazo cyo kongera umushahara w'abasoda b'u Burundi yego bavuga ko bari muri iyo nama naco bashimye kwishura cyangwa kubaza ku byari bihejeje kuvugwa ariko hari umusoda bajije ikitari mu byo tumaze kuvuga kuri urubuga umusoda mu rwego rw'ibisongerezi yasabye ko abasoda bakongererwa umushahara kubera baronka amasaha 24 yerekanye ingene bigura igihugu General Niyongabo yamishiye ko atakobahuka
gushira icyo kibazo umukuru w'igihugu. Urumva Yeah. kubera abasoda aribo baherutse kongerwa amafaranga mu gihe abandi bakozi ba leta batongewe. Prime niyo ngavuga ko bitotahurika ko abasoda bongerwa kabiri abandi bakozi batongewe. Yagize ati ahubwo narinzi ko muza kuntuma ngo nje kumubwira ko mwashimye ko mwongewe. Marie Chantal nije imbere ku byo General yavuze ati njyewe naco nongeraho. ahubwo se uwo mushahara bongerewe wo barawuhawe Ni kandi wumva barimo amadeni. barimwo amadeni bo bari gusaba kongezwa nayo bongejwe batarayahabwa. Ni iki kibazo noneho cyo neva aragikemura te. Ni ikibazo gikomeye cyane. nsa n'usoza ni birebire ko reka nsome ingingo ya nyuma ati hari ijambo Prime niyo ngabo yavuze ritangaje. Yavuze ati ngo yiteze ko nta musirikare yanditse burya butumwa bwaciye kuri urwo rubuga ariko ubutumwa bwose akabwishyuraho nk'ikibazo cy'abasirikare. Ati none ibi byo muri iyi nama yibaza ko dupfumura tukaba tubimenya gute nimba adakeneye ko abasoda bacisha ibibazo byabo hano nahagarike kubarya umutima bisanzure hanyuma bamubwize ukuri ikiri ku mutima. Ati ahandi ho azaguma akora inama nta numwe abaza ikibazo yame bibaza ngo bamutahuye kumbi ahava asanga batakimwumva. Ati gute ko ibi bibazo babisubije kandi bavuga ko nta musirikare wanditse kuri uru rubuga kandi ibyo bibazo bigasubizwa kuko ibi bibazo mu minsi yashize barabivuze abasirikare b'u Burundi bavuga ko bafite ibibazo by'amafaranga ariko urumva ko Prime niyo ngabo yabajijishije cyakajijisha isi ariko ibibazo kuko abasoda b'Abarundi bari babifite. None urumva wa mugani uyu mugabo neva kashobora kuba afite ibibazo kuba afite ibibazo karabifite niba avuga uti wa mugani ndishyurwa menshi ava DRC bakavuga ko ayo Somalia ariko ayo muri iki gihugu cy'abaturanyi ntibayavugeho kashobora kuvuga ati umunsi babimenye noneho baza kuvuga ngo ayo Somalia nayo ubwayo nibigeze bayahawe kandi yarishyuwe. Ariko Prime akavuga ko ngayo amafaranga atishyuwe atigeze ahabwa leta cyangwa atigeze ahabwa abasirikare. Ni ukuvuga ngo nimba bivugwa yuko amafaranga yishyuwe ariko nabo bakaba bari kubihakana ndetse biraza gusigura ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ba Repubulika y'u Burundi bari bwaze kuza gukomeza kugira guteza ibibazo bikomeye cyane byo kubaza imishahara yabo. None se ntago wibuka ejo bundi bafite ikibazo cyo muri Kongo? Yego ibyo bintu byavuzwe igihe gitoya se oya bakomeje kugenda biburanaho kandi kugeza ubu ngubu naho biratangazwa yuko amafaranga yabo bayahawe. Ahubwo ikibazo cy'u Burundi ko nanjye aribwo mbitekerejeho neza kuko igihugu cy'u Burundi gifitanye ikibazo n'abasirikare babyo no kwishyura amafaranga yabo. Ni ikibazo imishahara isanzwe hari abasirikare barira bataka yuko batigeze bayihabwa. Abangaba bakorera mu gihugu batigeze atari abangaba baje mu Burundi muri Kongo atari abagiye Somalia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. bo bitakira bari gutaka imishahara isanzwe bagataka imishahara y'abagiye ngibi mu Rwanda bavuga yuko bagiye Darfur aba bagiye nyine kurwanira mu kindi gihugu aba ari abagiye Somalia niba yahawe noneho numvishe mu byo wasomye ari bavuze yuko nabo nabagiye mu mezi ashize batigeze bayahabwa ari abavuyeho vuba ntibageze bayahabwa ambato menshi cyane atigeze baga amafaranga yabo. Yego ahubwo se kugeza ubu ngubu ikintu gikomeje kugenda giteza urujijo nuko usibye n'amafaranga bahawe n'abagira ibibazo mu rugamba nta wigeze ufashwa nta numwe wigeze witabwaho nyine ngo abashe kuba wakomeretse abashe kuba yavurwa wapfuye ngo mu gihe ngo uhabwe indishyi zo kuba umusirikare nyine w'igihugu yarapfuye kumva ko igihugu cy'u Burundi ahubwo abasirikare bacyo bakomeje kugenda habamo ikibazo gikomeye cyane ndetse akomeje kugenda habarizwamo n'intambara nyinshi zitoroshye kuko yagaragaje ko na BRB ariyo mu magambo navuga Banque de la République du Burundi iyo yashakaga ko ngo bavunjira abo basirikare uko yari yoherejwe ariko akavuga ko ngo ayo mafaranga ahubwo batayabonye ahubwo banki yari yasabye ko bayavunjira mu ntuzi bivugwa yuko yoherejwe mu madolari banki ikavuga yuko bashaka kuyavunja bakagira amarundi ariko banki ikavuga ko itigeze yabona ngo yavunje. Oya abasirikare bo barayishyuze ko Prime niyo ngabo akavuga ko atigeze yohererezwa leta ngatigeze bo babisabye ariko niyoherezwe bo basabye yuko bahabwa amafaranga yabo leta yicyuze nka Esperance yaze kandi siwe yakobokeye se bamugani ariko baranayakobokeye kubera yuko iyo umusirikare reba natwe ubwacu
iyo ukoze inkuru Mm. YouTube channel bakayidemonetiza biguteza ikibazo gikomeye cyane. cyane Ibuze noneho umusirikare wafashe imbunda ahetse imbunda akajya ku rugamba abona akarara inshuti ijoro ze abavandimwe bose bagira iki basigaye mu rugo akarara ijoro ukwezi kugashira amezi 6 agashira akiri kurwanira umuntu amafaranga yewe nayabone. Ese uri kumva uwo muntu bwiwe kari byo byayindi bavuga ngo abantu ni bakunda igihugu ngo ntago gukunda igihugu kiboneka biri kugaragara nyine mu Burundi nibiki. Ubwo se wajya gukunda igihugu gute kitarakwishyura amafaranga yawe wakoreye igihe umva ukuntu Prima bisobanura avuga ko ino banki y'i Burundi ngo yigeze gukerera ayo madolari ati ubwo nanjye nari imakamba ati bandungikiye indege kugira ngo nje gusinya k'abasoda baronka amafaranga yabo. We bamuhaye indege ajye gusinyira yego kuko abasirikare baga amafaranga yabo. Noneho ino banki ikacira abavunjira yego urumva ngo gutyo ikabona kuronka ayo madolari yego urumva ariko General Prime niyo ngabo yemera ko ngo amafaranga abonetse bazoca bayabaha byihuse ahubwo nkibaza ayo mafaranga wa mugani ntiyoherejwe ayo mafaranga niyo ngabo yavuze ko ngo aya mafaranga byihuse atarigeza aza nago yigeza yabwiye abasoda ko amafaranga yabo ya Somalia aca muri Bankobu urumva ko nino nyine banki idashobora kuyakoraho abasoda bataronsa yabo. Aho yababwiye aya magambo rero ko ngo bigeze ino banki yigeze gushaka kugira iki kuyabona yo mu madolari. None se reka mbanze nkubwira ikintu nimba mu gihugu cy'u Burundi abasirikare babo bari gutaka amafaranga Prime niyo ngabo akaba ari kubizeza ko vuba cyane amafaranga yabo barayahabwa siko yavuze yavuze ko amafaranga yabo barayahabwa. None se ari umuntu uzi wizera amafaranga adafite mu mufuka we ni ikibazo aya mafaranga ashobora kuba hari cyangwa se yarariwe ahubwo bari gushaka uburyo ki bayishyura bagishakisha uburyo bwo kwishyura. Birashoboka cyane ko ashobora kuba yaroherejwe nk'uwayakiriye nyine nka leta ifite ibibazo runaka cyangwa se nk'abayobozi bafite ibibazo by'amadeni bakata babikemura kugira ngo bazashake inyuma bayishyure wenda bari gutagetinga aya mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Yego bari gutagetinga ibintu byinshi cyane bitandukanye bari gutagetinga aya Tshisekedi akavuga ati wenda aya Tshisekedi azaza bayo tuba duhaye muri Somalia aba Tshisekedi tuzabikira mu mabuye y'agaciro. Nabyo birashoboka cyane ko ibyo bashobora kuba baratagetinze bakaba barakemuje ibibazo byabo. Aya mafaranga birashoboka cyane ko yaba yaroherejwe bo ubwabo bakakemuza ibibazo byabo. Ari nayo mpamvu ngo bashobora kuba bari kuvuga yuko aya mafaranga mu gihe kitarambiranye bashobora kuba bagira bagomba kugira iki kuyabona bagomba kwishyura amafaranga yabo y'icyose. None se ubwo ubona wa mugani bizoroha ko aba basirikare bazakomeza kwihangana gutyo tu ibi kibazo cya DRC nibakibaze kandi ayo mafaranga bayakorera bazi neza ko uyu president Ndayishimiye ayaronka wa mugani. Nuko ngo none se ahubwo ibi bintu bishobora guteza ikibazo abasirikare b'abarundi bari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo bigatuma barekera kurwana. Yego bavuga bati se nimba abagiye Somalia barayakobokeye nibayabone abavuye hano bwa mbere batarayabonye abakomeritse batarafashijwe twebwe turarwana n'iki ushobora kuza guteza ikibazo bigatuma aba basirikare b'abarundi bari kurwana no ngaha DRC bati intwaro hasi bagatererana DRC bakigarukira mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ibyo ngibyo byateza akaga gakomeye cyane igihugu cy'u Burundi kuvuga ngo nimba bafite ikibazo gikomeye cyane ngira ngo Neva yakomeje kugenda bitangaza mu mbwirwaruhame ziwe zuko Uvira nifatwa bizateza biteza ikibazo cy'umutekano mukeya mu karere kose kubera yuko nimba impamvu mvuze mu karere kose Neva yavuze yuko Uvira nifatwa azaca mu Kirundo yataka iki u Rwanda. Yego sibyo yivugiye ubwiwe mu mbwirwaruhame ziwe. No kuvuga ngo aba basirikare b'abarundi aya mafaranga nataboneka vuba bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane bigatuma aba basirikare b'abarundi bari mu burasirazuba bwa Kongo bo barwana no kuba bari kwishakira mu buye gaciro batari kurwana n'urugamba rwo kuba bagira gute rwo kuba batsinda M23 ahubwo ubwabo birashoboka cyane yuko banayifasha kuba yuko nese ndakurwanya ari we wakamfashije kubona amafaranga naje kurwanira gute nawe ushobora gusanga ariko bimeze. Umurundi ashobora gutekereza ati ndi kurwanya M23 wakamembye yaranyambuye ntigeze amemba agata yifatira umwanzuro wo gufasha ubwe M23 kurwanya uwamwambuye kugira ngo ubwiwe ahembwe abone umushahara kuko nese naza gafasha M23 azagenda acukure zahabu n'amategeko agende nyine acukure nawe umukoma nawe umutunga imbunda.
kandi namara kubona iyo zahabu azaba abonye amafaranga aruta ayo yaje kurwanira. yego Birashoboka cyane ahubwo yuko igihugu cy'ubundi gishobora kuba kiri mu mazi abira kubera kuri iyo ngingo yo kwanga kwishyura amafaranga. Ari nayo mpamvu bishoboka cyane ko ariyo mpamvu ubwo nabo bashobora kuba batekereje icyo kintu bagahita bashaka amafaranga byihuse kugira ngo bishyure M23. Sorry gatubishyura aba basoda babo. yego niyo mpamvu bishobora kuza kabiri nayo mushobora kujya kumva ngo amafaranga bayishyuwe cyangwa se mu gihe atishyuwe bikaza guteza ikibazo cy'ingutu hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugasanga Uvira irafashwe. Buri abarundi bafite runini Republika Demokarasi ya Kongo nimba ari bo yego M23 nubwo ivuga yuko itigeze inanirwa gufata Uvira gusa iyije bakayitangira bakarwana byongera igihe cyo kuba yafatwa iyo Uvira yafatwa. Kumva yuko abarundi bafite runini iyi DRC bafite runini iyi FARDC ndetse bafite runini n'iki gihugu cy'u Burundi muri rusange kubera yuko Uvira yamutse ifashwe Burundi bwahura n'ikibazo imihahiranire abaturage ikibazo cy'ibiciro ku isoko cyazamuka byamera byateye ikibazo gikomeye cyane nk'abantu bajya guha muri DRC bajya gukura ibicuruzwa muri DRC ku mafaranga makeya mu gihe imipaka yabifunzwe se babikura hehe. ni ikibazo ikibazo kinini haba muri leta politike ndetse no mu baturage muri rusange. yego mu bintu bigaragara amakuru akavuga ko dusa n'abasoza ngo ariko muri uyu mujyi wa Uvira ngo n'abarundi nabo ngo bakaniye ati turarwana nk'abiyahuzi turemera twiyahure kuri 23 atari ku uyu mujyi ntabwo muzawinjiramo ati natwe turaharyamye. Nibyo nyine ushobora gusanga leta y'u Burundi yabijeje yuko nibafata 23 bakayikora no ngaha muri Uvira niyo babafate izabishyura amafaranga yabo. Bakaba bari kuvuga yuko bavuga bati reka turwane duhangane byibuze harimo n'ababandi bakunda igihugu ari kurwanira patriotism bavuga yuko igihugu cyabo badashaka yuko kigira ibibazo by'umutekano mukeya. Kabiri yo mpamvu benshi cyane uri kubona nabo bari kuvuga yuko bagomba kuharyama ariko tukibuka ko Uvira atari mu Burundi mbona n'abantu babyitiranya neze Uvira si mu Burundi ahubwo ifite icyo twakita akamaro kanini kuko mu buryo bw'imihahiranire ifite akamaro kanini mu buryo bw'imihahiranire ariko abandi bakavuga bati iramutse ifashwe ati bishobora kwikanga ati byageze he Bujumbura ati bikagira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buryo nyine birashoboka none se reka manze ngo ikibazo hari igihe kigeze kumvikana yego ndetse n'ubu ngubu biracyanagaragara yuko ibikoresho by'urugamba biri kuzana mu burasirazuba bwa Kongo biri guparikwa hehe i Bujumbura. yego M23 se gute yabareka bakomeza gushyira y'intwaro zo kubataka mu gihe yabafashwe no kohereza abasirikare ngo bice abanyamurenge si ikibazo gikomeye cyane se nimba ibikoresho by'urugamba byose biri kuza guteresha M23 biri hara ku kigo cy'indege cyitwa Michael Ndadaye yego M23 nayo iri kurwana no kugira gute no kuza guhangana nabo ikibuga cy'indege ifashe Uvira ikibuga cy'indege barwana no kujya kugifunga kugira ngo aya mabuye nsuri gato izi ntwaro zirekere kugira gute guza gutera M23 kuko bashobora kuba bafashe Uvira ikibuga cy'indege kidafunzwe bakanohereza ibitero bya za drone bakanohereza Skoy ibyo si bishoboka se batari no kurwana bari kumwe. Rero iyo mpamvu uyu nguyu Neva afite icyo gikomeye cyane n'ubwoba bw'uko 23 iramutse ifashe Uvira imeze nkaho yabifashe Burundi Bujumbura. Nicyo kibazo kirimo hano ngaha. Yego ndumva twasoza amakuru yacu nakagaruka mu nakore subscribe ku Nkuba update ndeko kuba mvange Nkuba TV ariko ni Nkuba update mu mushyigikire ndetse 5/5 ndagushimiye cyane Irene amakuru yacu nakagaruka nakoze cyane namwe turashimiye cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.